Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Hintay ibasa ti Galacia, Kapitulo 6, versikulo 2. Agtitinulong kayo iti pakadagsenan ti tunggal maysa, tapno matong palyo tilintag ni Kristo. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras mo, Flor. Sika manen, namin ano ka di nga imbagakan ka, adi kan agpakpakita ditoy. Flor, Ala, pumanaw kan sakbay asumang pati anak ko. anya ko ma. Amanak mo. Flor, pangasim. Nanyaman ti parikot. Di mo kumamat iraman ti ubing. Ladingita, ngamjak kayat amaam-am muna ka ti anak ko. Ngamin, aging gaita, jak malipatan ti panangkabkabil mo kanyak idibasipay ti anak ko. Gam nagbabawiyakon ti amin. No apay-pay lang amin a pinarwardangan. Idinto tamay saka kadagiti natiliw nga agilemlemang iti droga. Baraok, kumusta nga iti papan mo ije balay da Flor? Tatang, aging gaita. Dinaklat na mapakawan ni Flor. Malaglagip na pailangan ti panangkabkabil ko kenkuha na iti. Kat tinasakit. Pati ubing nga inosente, iraman na pay. Di na kayat na makita nak ti anak mi. Imbagak mo't a pinagbabawyakon ti amin. Ngem awan lata. Ay, una yan day jaya babae. Ngam ala, ikararag mula ngayon, asapay lakuma. Tamalawlawagan, tinakulaapan na panunot na. Ninsamot gamil, jain may itay dito'y akasarsaritam, Flor. Juan manang, Katanya ngay. kas iti sigod, umay mangriribo. Ay naading ko, apay kat ngamin, adi mo pakawanan. Aging gangamin ita. Jak pa'y lamalipatan ti panangkabkabil na kanyak idibasit pa'y ti anak ni. Basol mo mat ngamin. Agasam, nabambanog ang naggapot trabaho. Ita, pasabtam iti baribar asarita. Asino nga iti di mauma? Awan Manang Stella, agamiris kamot ngamin. saan lang amin aday tati makagapo? Nabalod gaputan na tiliwan nga agilamlamang iti may parit a droga. Aday ta ka man ako nakon kat. No si kangay mati mapabasol iti saan mo nga inaramid. Anyat marignam. Iso as saan ano anyala di tanti inaynayon mo ang makagapo. Tapno laang pagparangam adakas launay jay tao. Takaasi mo. Nay, si kamat gamel barok. Kunak no adda pa panamita. Imay kamat ditoy. Wan tatang, ta saan kami matlaan na tuloy kan parilito iti papanan mi ko ma. Ta medyo madbalikan ti bagina. Isongin ton maminsanan. Kastaya. Ay alaman nga rod barok. Tatulungan nakman kide. Tapno mabibi ito'y araramidag. Una tatang. Agawid akmatan. Tanagatang ko amin ang nagiti kasapunak iti trabaho. Ni mo't gamil day ta nakabitbit iti sako bag. Asit gak. Gamil, mabit laang. Nay, manang Estela, na kayo man. Wan, nakita ka ngamin, iso nga inasitgan ka. Kumusta kan? Kastoy manang, nasayat man. Huwag kaya. Kumusta nga matan iti opisina pagtatrabahuan nyo? Okay lang mat ading. Apay adi ka agsubli ijay. Amom ka di, ana ikawa dagiti kakadwa tayo, idi nagpukaw ka? Diyak mo nagsubli akpa ijay manang. Mabae na kon. Anya turopak nga parang ko kat kastoy mat.
Nadadalak mat iti imatang dagiti tao. Gapu iti basol ajak mat inaramid. Ay na, baybay amlatan dagiti kakasta at tao. Di mo idan ikaskaso. Talaga siguro akas jayda. Nalakada launay amamatpati iti banag. Adi damot na panuknakan no pudno. Day tangarod manan. Isong aglemleme nga kita. Sa anak mo na yan makipulpulapol kadagiti tattao. Kadwan na. Ijayak latan talon nga agpakpakabisi. Ang pagsaya ata na mutkit di ta matulungak ni tatang. Buwan matkit di Ngam ala. No bilang agbaliw iti panunot mo. Ibagam tulat ta kanyak no kayat mo. Tulungan ka ang makasubli iti trabaho. Sayang mo. Makitan to, manang. Sige. Urayag. Kat no nakasagana kanto. Ibagam laeng tayam amo ka iti kabarbaro a boss. Anya? Wan. Nasukatan nga minan ti sigod a boss tayo. Nayakar iti sabali ang lugar. Kahit, anya ngay matikunakan ka ni Estela, itay nagsabat kayo ijay taon. Kasjay, kinumustanak. Isupay kit di ti pimansin kanyak tatang. Nasaya at no kas tabaraw. Sana kas iti kabsat na, ama di ti ugali na. Wan nga rod tatang. Isupay kit di ati mangibagbaga nga agsubli ak iti opisina, ta sayang man. Angam kinunakin ko ana, makitan to. Mabayinak nga minan, ta nadadail akon. Gapu iti napasamak apan nakapabasol ko iti jakmat inaramid. Malaksid iti dayta, naibalod akpay. Day tamat nga raw tinakal abidot dagiti tattao. Tanamati da. Kat awan mat nga ebidensya. Ala, barok. Lumtaw tumat lang ti kinapunaw. Isu abay amlatan. Saan na balay, anak kaw? Mami, amoy ka di? Kuna ti teacher me. Tell something about your family. Kuna dagiti classmates ko, di have perfect family. Tana sisingpet, kan agtitinulong kano da mami kan daddy da iti trabaho. Saan na day ta? Kanayon dapay kano a kompleto a makisimba. Kada aldaw ti Domingo. Kasta yan. Ay kat nasayahat nga roda, anak ko. Idi siya kung ti dinamag na. Imbagak anga. I have lonely family. Ta saan ko mat anakit kita? Kanjak am mo ti daddy? Ay ikwa. Di kwamin, anak. Sino ka di talaga ti daddy, mami? Apay ajak nakit kita? Kyle, anak. Nabayagan anatay ni daddy. Nabayagan anatay. Iso adi mon damagan pay. Wan. Kumusta nga tayo itan ti anak ni Mika ni Flor? Dakkal itan ti anak ko. No apay matanaskan nga iraman na ti ubing iti parikot mi. 5 atawan tinapalabas. Manipod day dinaudi apan nakakitakin ko na. Awan pa'y nakam na idi. Iso adirak may labang bibig. Ado atawan tinasayang. Gapoy ti kadak iti pagbaludan. Ngawan mo't gapo na tapno mabaludak. Angam, saan ka mapukawan iti namnama? Amok. Dumtang tumot lang ti panawan nga kita kami iti anak ko. Talaga dinak mapakawan ni Flor. Ngam sa nabalin. Tinapatag, di na kumamat ipaidam kanyak ti anak mi. Dayjayin ti anak ko.
Imununan ijay talon. Tamapan na pa'y biit pa inuman jay baka. Santo matin agdiretso ijay talon. Ay, piman ang nagbambanagan tibiyag ti anak ko. Naimbaglakit din Tauray kas jay. Nagagatlatang agtrabaho. Tapampanunutan na launay. Ti para iti masakbayan ti anak da. Ay, ne. Andag tok-tok-tok. Sino nga taday ta? Kapampanaw launay ti anak ko. Ay, mabitlaang! Naimbag nga orasyo, tata. Ay, si kamat gaya ang balasang kao. Ala, sumrak ka Agyaman ak, tata. Ala, ay, pasensya mo na balasang kao. Tapapaglaan titugaw may. Ala, ni tata mo't. Awan anyaman na. Sana bali ta napintas mo't. Ay, nakaumay ka mat balasang kao. Wan, tata. Narigat mo't balay kan opisina laang ti pagigyanan. Wan gayam. Nigamil ngay tata. Ayan na ka di. Ay, kapampanaw na. Mapan na pa'y biit pa inuman jay baka. Santo agdiretso mo ni jay talaon. Nagagat at talaga di anak yo, tata. Awan sayangan na akan ito no panggap iti trabaho. Ngam sayang. Gapo iti inarami ti awan konsensya na a tao. Naibalod mo ten. Ay, wan nga rod balasang ko. Hangam tinapatag. Nakarwaran iti pagbaludan. Ngam sana bali, tata. Saan mo't nga agnanayon ang mailimod ti aming? Dumtag to ti panawon ang maibutaktak ti kinapudno. Wan, balasang ko. Iso akanayon ko matabagpagaan ti anak ko. Nga italak nalatan iti namarswa ti amin. Kasayatan day tata. May samot ti kabsat ko. Imbis nga isakit na ti anak yo. Taasawa na kat nga rod. Ngam saan mo't? Tanamati mo't iti awan kinapudno na. Ay, uwan gaya ang balasang kao. Kumusta mat tanti apo kao? Dayjay, nasayat mo't. Dakulan. Iso na laang ta ipaidam mo ti inana iti amana. Iso nga aging gaita, di na pa'y am-am mo ti amana. Ay, piman mat nga ubeng. Mami, Domingo ita. Saan ka di? Wan, anak. Apay ka di? Wen tamapanta ko mamut makimisa. Uray lonely ti family tayo. Taawan nga rod ti dadik. Intay ko malata makimisa. Umapalak ngamin kadag iti classmates ko. Mapanda iti simbaan. Iso nga uray saan tayo complete. Ada ko makadwak ang makimisa. O sige, anak. Mapantan. Limot man ang Estela da jay. Kamakamak, maring maabutak. Manang Estela, mabitlang. Manang, Oh, gamil ading ko. Nagapwam. adala ginatang ko manang. At tuyo, Ha? mabalin ka di. Pakiitid tulangan iti anak ko. Amumutan, ipaidam kanyak ni Flor ti anak mi. Isasikala ko man ti makaamo, manang. Wen day talaga yam. Wen gayam. Imbag ta nagsabat ta. Ngamin, bakan ti itan ti sigod at trabaho iti opisina tayo. Nagabrod ngamin ti simukat idikan ka. Kat apag iso, agbirbirok da iti kasukat na. Agsubli ka. Kasta ka di, manang? Wen, tulungan ka. Tapno makaster ka matla adagos. Tita Estela, makikita na kon kada kayo arumor. Tagin na si daglang mati-school mi, ken iti pagtrab-trabahuan nyo. Alang arod, iha. Umay ka, taidagas kanto matan.
Agyaman na, tita. Awan na nyaman na. Kat, kumusta mo't nga ija eskulyo? Okay lang, tita. Ang agpaiso ka ti anatayan ti daddy? Ah, sino tinagkunakan ka iti dayta? Ni mami. Anya? Flora, anya ka dit imbagbagam iti anak mo. Apa nga imbagam anatayan ti amana, idinto ta si bibiyag pay. Di mo ka di pampanunutan ti dakas nga ibo nga dayta nga inaramid mo? Kasano no agkita danto? Kat agsaludsod no apay nga imbagam anatayan ti amana. Manang Estela. Anyat klasim nga ina, Flor. Hello, Manang Estela. Nakaawag ka mat. Apay ka di. Flor ading, umay ka kumaadagos dito ospital. Ada ita dito ni Kyle. Gapatakelat ang naulaw. Natali mo daw iti klase da. Anya? O sige, Manang. Umayak di na itamat lang. Oh, makitam ita, Flor. Nabaybay amot gayam ti anak mo. Kat iso ang nagulaw, tanababamot gayam ti dara na. Man, Apay, di mo pakpakanan iti nasustansya ti anak mo? kuha. Nakusim ngamin amangan. Ay, unay daytan, Flor. Ala, ingkagatangan ti vitamin nga inreseta ti doktor, tagawid tayon. Agyamanak manang Estela. Gapukin ka, naawatak iti sigo na trabaho. Kasta ti akakabsat iti apo, ag ti tinulong iti pakadagsenan ti tunggal maysa. Sapay ko mata matulungan nakpay manang. Tapno mapakawan na kon ni Flor. Kat maaklonak nga agsubli di balay mi. Di kagdanag, namin anon a kinasaritak maipapan iti dayta abanag. Kaya't ko ida makadin na. Nang runa pa'y nga rod taan ay mit gayam ti anak mi. Kaya't ko nga ilutuan iti nasusustansya at araon. Wan, ading ko, mapasamak dayta. Tulungan ka makisarita ka ni Flor akabsat ko. Ala anak, mangan kay tinyag ko aprutas. Iti kasta, pumiksa ti bagim. Owen, daddy. Kanak amin. Manipo dita, kanayan kan nga ilutuan iti natang, kan amin ang nasustansya amakan. Kat naskan mat amangan ka anay bag, ha? Owen, daddy. Basta si kati agluto. Kaya't ko launay. Nagsayat la unay anak ko. Naragsakak unay, daddy. Kunak no talaga nga awan, daddy. Ngam, adamat gayam. Kompleto tayon. Happy family. Sige. Dito ikan balay nga agnad kami. Iti kasta, mailutuam ti anak ta iti nasustansya at taraon. Agyaman ako na Flor. Di kagdanag, addan trabaho. Isuha sa anak apadagsinkin ka. Ket, agyaman ak, ta inawat nak diti balay. Ipagpagapok iti anak ta. Agyaman ako na. Ket, urayak latan, no kaano nak amapakawan. Napakawan kan. Oh, agyaman ak manan, Flor. Ket, ikarik. Agbalinak a responsable a padre di pamilya. Ipatag kayo iti anak ta. Nagbalbaliw akon. Ket baliwan tayo ti mangrugi. Ikagumaan ta ngagbalin tayo ang naragsak a pamilya. Akas iti kayat ni Kyle ang mapasamak. Tulungam ti kabsat mo, iti kanito akasapulan na ti tulong mo. Tadayta tinasaya at akababalin ti maysa a Kristiyano. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician,
Leonard Ribotazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.